kalannode lewru jowa ɓuru e hitande ujune ɗiɗi e nogaye yawtundu fedde dawro laamine nden RHDP suɓino Alassane Ouattara fi ko daranonde ka suɓɓoji hoore waku leydi ndin kono ka heddiɗo lebbi sappo ardiɗo on wowlani tawo si tawi o jaɓi ndu noddandu walla si o jaɓani. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Fewndo ɗo mi fiɓali tawo annuyo tonugol hondu fiingo suɓo satingo kono mi andini on miɗo e jang kelal anno tabiti miɗo faala kadi jokkitagol gollangol lesdi an ndin kono no mi wolirno noon fedde dawro anden hino mari ko fanɗi wo yimɓe jeego wawɓe lontade lan d'au moins une demi-douzaine de candidats. Hay si tawi yo ɓanginaɗi tawo ko faala kon kono e nder ɗi lebbi arayɗi no waɗirno noon fewndo suɓo lanɗo yawtugo ngon haray Alassane Ouattara humpiti jama on wano holliri noon taskotoɗo dawro Abdourahmane Bari. Kanko Alassane Ouattara o wela sifade yer o ƴettata pehe fi laamu makko ɓuri tañƴinade noon ɗo e mois de mars avril haray tigi tigi o andi feere nde o ƴetti fi so yalta e ma so yaltata ngu laamu. E nder de jonde makko e diplomate ɓe ɓen Alassane Ouattara holli wonde ngo suɓo waɗaygo ñande nogaye jowi lewru sappa ɓuru arayndu feƴƴiray e jam e hoore démocraku e laaɓal e telemma lundiɓe ɓen hiɓe jokki toragol yo disodiral dawro waɗe fi yewtugol no suɓoji ɗin feƴƴirta. Abdoulaye Aziz Diallo, Abidjan, RFI.